Ek klim vir 'n treinrit wat my glo my lewe gaan weerspieël. Klomstasies op my pad. Sommige mooier as ander, maar elk uniek. En dan die moerkoffie, die lewe se vernis, rond, vol, geurig en vol smaak, ryk en lekker. Drink hom slukkie vir slukkie, geniet hom. Laat hy oor die tong rol, want by jou stasie is die rit verby. Die rit weet te flits van die geheue. Dis my ou vriend, hoe lyk dinge daar? Jo, Saterdagoggend, tyd vir die Moerkoffie Express. Jy ken ons, kyk, treine is goeders wat op stoom loop. Nou die Moerkoffie Express loop op die stoom van die koffie. Dis groen energie. Almal vra ons nou deesdae, ja, wat gaan jy doen rondom renewable energy en it must be green en al daai goed. Ek wil vir jou verseker dat jy die Moerkoffie Express ondersteun, daar ondersteun jy renewable energy, want ons drink moerkoffie op die program, al die stoom dryf die trein. Maar nou ja, wat 'n interessante week weer eens, ons is absoluut, ons word elke week so bederf met sulke ongelooflike nuus wat van oor af kom. En ons word deesdae geëntertain, ons het absoluut 2 gratis vir jou, wat afgetree is en tyd het, kan heel dag al voor die TV sit en jou verlustig in die Maslange Kommissie en ook in die Portefeulje Komitee se kommissie. Maar ek moet sê die Portefeulje Komitee se kommissie is baie meer vermaaklik. It's more entertaining than die Maslange Commission. Alhoewel, ek moet ook sê hierdie week met die 2 getuies wat nou getuig het, getuie A en getuie B, dat, ja, daar begin 'n paar ernstige goeders sy kop uitsteek. Aan die kant van die Maslange Kommissie het ons natuurlik vir Bekkie Cele gehad, vorige minister van polisie. Nou kyk, hierdie man hy's in 'n ander liga. Jy kan hom nie vergelyk met enige een nie. Hierdie ou het die, wil ek amper sê, ja, he's got the enthusiasm maybe van 'n Elon Musk. Hy wil vorentoe. Dit lyk nog steeds so met 'n GTI, maar daaroor later. Maar uit terselfdertyd het hy ook 'n komiese rondom hom wat jy amper kan hang aan 'n Ricky Gervais. Of dalk sê hy die soort van, ja, maybe he's got the sense of humor of a Mike Boyce. Ja, hy's dalk so humoristiese ding om hom wat ons nie altyd besef nie. Maar daar het hy gesit, lekker met sy pakkie klere aan, somber by tye, maar by tye ook baie vermaaklik. En hy het 'n paar goed gesê wat op die oor geval het, omdat ek weet van sekere goeders, ja, en jy weet van sekere goed, so. En hy was die eerste ou wat deur Ian Cameron gevra was oor 'n man met die naam van Timmy Maramoa. En vir diegene wat nog nie sy naam gehoor het, die gaan Google hom 'n bietjie, ex-polisieman. Maar daar het sekere goedes gebeur in KwaZulu-Natal wat so bietjie friksie veroorsaak het so 'n jaar of 2 terug, en ek vermoed is onder die mat ingevee. Maar hy's gevra omtrent Timmy Matamoro. En so aan, hy het gesê, ek ken die man nie eintlik, hy het hom eenslag by 'n car-wash ontmoet. Sê Ian Cameron nogal vir hom, ja, ek dink volgende keer as ons 'n gemakkeliker gesprek wil hê, moet ons ook dalk by 'n car-wash ontmoet. There is a competition of the special forces that usually takes place at a place called Dubai. At one time when Mkonas was there, it took place in France. The Special Task Force of South Africa was number 4 in the world. We were number 4. Under Riapie, we were number 40. She added 0. I'm trying to be serious here. You're making it. I'm serious. I'm serious. We're number 40. Last time
there I was invited. I was invited to go and receive the award for them. I think they were number 14. So I can't receive the number 14 award. But in France, I did go and I received the number 4 in the world. En dan het, Kelly het absoluut vir wat het werd is, het hy vir Jappie Jegan, wat eintlik vir hom vervang het, destijds, as, ek dink, commissaris van polisie, het hy heeltemal onder die busse gegooi en gesê, sy is verantwoordelik vir die toestand van die SAPS vandag. That thing went down, but the real mess that she did, was to kill the TROT, Technical Response Team. You know, just a little bit of a minute how it started about. People, they call it Peggy's police, Stella's police. I don't know why they don't call other units about people that they started. But the other problem that you had, these elite units, 2 of them, that's your Special Force and NIU, were geographically placed. They were only in Gauteng, KZN, Eastern Cape, and Western Cape. So other provinces didn't have them. So the TROT was built for them to hold the fort as we are waiting for these guys. But TROT did not hold the fort. They did the job. TROT moored the Keshites guys. They moored them goed. Now, that was the first one. The second one of their job, that time we had cluster. I know you have had interest in the police. We have cluster policing, where 5 stations to 7 will be together. We said every station will have about 10 members of the TROT, Amaparet. So if there is a incident there, they will converge and respond. But if not, they will patrol their precincts. That's why crime like pickpocketing, crime like housebreaking, because those guys, they saturated and took over policing every street, every township. Even today, if you move around here, people are asking, where are the pirates? Ask Ria, where are they? As she come, it dismantles them. It took their cars, it took a veto that they were using and give it to the police, to the station command. How do you take a veto and give it to the station commander to go and buy milk? The dangerous world. Which one? The taxi industry. It's a dangerous world. Too many people you know we have lost there. People die there. As I was saying, you sit here, I talk with you like this, and the next day you are gone. Whenever you get involved on it, you must have a little bit of a prayer, because yourself, you don't know what next will happen. You, again, going back to General Mkhwanazi, well, he spoke about the Katomena team. For some reasons, I love police, and I don't know how I fall in love with them, because I was one person that was messed up by the police. She's responsible for it, want sy het absoluut net links en regs mense in ander posisies gesit vir watter rede ook al, en so onder andere vir Makonasi soort van 'n landlord in charge gesit, landlord gemaak. Hy moes die geboue oppas en hy moes weet wat alles doen nie. En dit is mos nou in daai tyd, as jy al hierdie boek gelees het van generaal Johan Booysen met Jessica Pritchard, dan gaan jy weet, in hierdie boek is daar spesifiek baie gevra en gesê deur Johan Booysen, destyds bevelvoerder van die volke daar in KwaZulu-Natal, die Hawks,
wat het hulle het gedoen? Ek kan die Scorpions baie goed onthou. Maar anyway, so Becky het absoluut gesê, hy was destyds weer Johan Boysen fan gewees nie. Maar hy sal moes hy maar nooit weggevat het nie. I was messed up big time. One person that I didn't like in life, big time, is General Boysen. I didn't like that man. When he came to investigate the matter, massacre of Shoba Shoba, and I chased him away. And then they sent Pushy Engelberg. I don't know if you know Pushy Engelberg. I chased him away until the minister, then Mafumati, spoke to me that, you know what, you go investigate this thing yourself. Because I was chasing everybody away as this person, as an activist. I must be careful again with the word activist. It gave some trouble here. So, as an activist, I had a problem until Pushy was allowed. I don't think there is a police officer like Pushy Engelberg today. The job he did. But slowly but surely, human beings are dynamic things. You get to know one another and all. One person that were close and friends today is Boysen. It's Boysen. We're fine, we're good and all that. One other thing that put us together was to work on the taxi industry. Because that unit of his, even today, taxi industry people themselves, they still complain. Why don't, they are called Kito. Kito is the Zulu word coming from Kato crest. They ask, why don't you bring them back? They put so much effort. At one time, the cash heist was zero in KZN. Zero. I mean zero. En dan die ander ding wat hy vir my gesê het, dis so, hey man, reg in die hart. Hy het gesê, hy het gepraat oor die Volkswagen GTI. Because if it doesn't say Golf GTI, it's not a GTI. En hy het gesê, destyds in die polisie toe, en hy het ook gewys, hy het basies stawende feite vir dit, dat die polisie die misdaad afgebring het hier van 2009, 10, 11, 12 af, tydens hom daar. En hy het gesê, een van die goedes, wat belangrik was, hy het dit baie vinnig agtergekom, hy het na 'n misdaad toneel gegaan waar die polisie geskiet is, iets so, en daai tipe van goed, en die kriminele het met GTI's gery, en Mercedes-Benz, en BMW's, en sulke goed. En die polisie het die Toyota Corollas gehad, toe sê hy, basta met dit. There was a cash heist in the city of Tshwane. As I came there, 2 police were shot and killed from local station. And I found Mercedes-Benz C-Class, I don't know if it is an advert, C-Class and GTI, and those were getaway cars for the criminals. Police came in a Corona, 1.3. I said, even if they find these guys on the scene and chase them much, what is this C-Class 28? And then I said, from now on, 2 things we're going to do. We're going to buy police cars. The GTI, the police, and the BMWs came that time. That's when we bought GTI in the police. That's why every police drives GTI today. Krijg julle GTI, en hy sê, dis kom allemaal vandag nog sê die polisie, daar is net een kar, pap, jy sê GTI. Hierdie behoort nuus te wees vir al die Chinese invoerders, met al die snaakse name, Beijing, en ek weet nie wat sy stront alles nie, en Hyundai, en Kia, en alles daai. Julle gaan voorbij die GTI moet kom. Dan die ander ding is, ja, natuurlijk, in die hof, ek het al half en half vergeet van hierdie ou. Sy naam is Manjaba Ruben Molalago. Nee, Manjaba Ruben Molalago. Hy is 'n voormalige MP. Nou, hy is Vrydag blikbaar na 'n lang gestruggle, want onthou, hy is in 2006, lyk dit my, al
beskuldig, hy is 2008 in die hof gewees, hy is 'n tronkstraf opgelê, hy het intussen soos 'n tipiese Marlyn whatever aan die lyn gespartel. Maar nou uiteindelik is Mandjaba Ruben Molalagwa 'n voormalige parlementslid en ook voorsitter van die Portefeulje Komitee oor Landbou en Grondsake. Hy het blykbaar aangesê, Boeta, amper soos ons Ami Kolla pypers gekry het, amptelik offisieel, kak jy al klaar in jou broek. Maar jy kan niks aan doen nie, maar gaan. Hy is nou gesê, luister papie, hy is aangesê om gister by die Handelsmisdaadhof in Pretoria aan te meld om sy tronkstraf van 20 jaar te begin uitdien. Hy sal hierdie tronkstraf opgelê in 2019. Die een ding wat jy kan verseker wees, amper soos Jan Wessels, Jan Hendrik Wessels gaan blykbaar nie hierdie jaar verder Springbok rugby speel nie, hy het ons 'n ou wat kan ou dit noem, geknater. Ja, hy het hom geknater, hulle sê so, alhoewel, hulle sê daar is eintlik bewyse nie, het was 'n game tussen die Bulls en een of ander Ierse span, ek weet nie is die, ou se naam is Richie Murphy. Hy het daar oor die los gekom en vir Jan gegryp en hulle sê Jan het op 'n kolom sommer net so liggies gevat by die klootsak en om so liggies pep op soos hy WTF knoppie van Steve. Maar anyway, hy gaan nie speel nie nou. Hierdie ou gaan definitief ook aan die munisipale verkiesing kan deelneem nie. Of dalks in die 2027 verkiesing dalk. Jy weet, ja, stop mos nie maklik af nie. Maar dan is die destydse president Jacob Zuma ook aangesê, dis nou tyd ou groter dat jy bietjie begin betaal jou skuld. Daar is nog van die wapenskandaal, al daai groot lang rekeninge wat jy opgebring het. Dan is jou verdediging. Dis nou tyd vir betaal. So 28, 29 miljoen is niks te ernstig. Die ANC skuld vir daai company wat hulle nou weer 'n soort van 'n upstootjie gegee het. Ek weet nie wat die ooreenkoms al was nie. Hulle skuld wat ek meen, daai ouens oor die 80, 90 miljoen. So Jacob hierdie is klein geld vir jou man. Maar jy sien die groot ding is wat die staat nou wil doen is, hulle wil Jacob se pensioenfonds bevries. Maar kyk, hulle kry nog steeds groot pensioen die ouens. Nou is al was jy ook net staatspresident vir 1 jaar dalks. Jou pad is gepyf in jou familie sinne. Totdat jy eventually doodgaan. En so ja, dit is ook natuurlik baie slegte nuus daar vir Jacob. Maar wees nou verseker, blykbaar Nkandla kan nie aangeraak word nie. Hoekom nie? Want dit is blykbaar deel van die Konyama Trust, so Zulu Trust. En dis heilig. Daarin kan jy nie vat nie. Nee, papa. Maar dit is net amazing hoe lank hierdie ouens vat om eventually tronk toe te gaan. Of eventually te betaal. Ek het nou weer moes belasting betaal. As daar ouens wat voorlopige belasting moet betaal. En SARS sê nie vir jou, nee, wag, jy weet, ons wag maar nog so 'n bietjie 'n jaar of 2 of 3 nie. Nee, hulle soek hulle geld nou. Hulle soek het soos nou. Dis soos hier gedurende die week ook met die getuienis van ons. Niemand kan besluit, is hy die ou, hy is nie afgedank nie. Is hy die soort van die, amper sê ek nou ontslape, minister van polisie. Ek hulle slaap ek maar baie daar. Maar anyway, hulle kan nie eintlik sê, is hy die ou, hy is op verlof. Hy is op spesiale, kom ons noem het spesiale verlof. Sensumtjung. Waar hy vir die parlementslede in die ad hoc kommissie wil kom vertel, maar onmiddellik, nie onmiddellik nie, immediately. Daar kan
variasies van dit wees, afwykings van dit wees. Die ouens het nie reg verstaan nie. Nou sê hulle vir hom, man, onmiddellik beteken soos 'n nou. Nou dis hoe SARS werk. Hulle sê vir jou, jy moet dit onmiddellik inbetaal. En hulle bedoel nie enigiets anders nie. Onmiddellik beteken soos 'n nou. En as jy nou nie die geld het nie, dan kan jy nou seker aansoek doen, soos hulle sê, jy kan 'n ooreenkoms maak, dat jy dit gaan afbetaal en hoe jy dit gaan afbetaal. Maar as jy vir hulle sê, jy gaan hulle R1000 'n maand gee, dan moet jy hulle R1000 'n maand betaal. So, kom is dit different strokes for different folks. Dien jy wonder? Dis wat jy 'n demokrasie noem, natuurlik. Because this thing is on two fronts. Immediate means now, but in terms of understanding that a decision has been taken, and then you start processes. But that in actual fact, you could say now, like switch off the light. I would say switch off the light now. You can stand up, and that's not the ordinary. That's not the thinking of an ordinary person in terms of what this thing would mean. Even now, we'll say, when are you going to Johannesburg? You say, I'm going to Johannesburg now, but you are going, the next thing you do, you go and wait in the airport for an hour or two. So I think let's be practical and ordinary and not seek to change the flow of things in the normal life. Honorable Skosana, Honorable James, Honorable Ngola. Thank you, Chair. I thought that the minister by today, he will have accepted, the issue and the meaning that, it's like they are insulting our intelligence. Explaining this issue of immediate as if we don't understand. And mhlambe asazi ukuthi immediate usho ini. And this already there was an illustration here. If you tell your driver that he must stop the car immediately, your driver will think and stop 100 kilometers away after you told him to stop the car. It can't be. I think, Minister, you must accept that immediate means immediate, not what we are trying to, the way you are responding to us is like we are going around the bush. We understand exactly what immediate means. Please respect us, Minister. Thank you, Chair. In a clear language barrier that is then evident in this room that we've been entertaining for the last couple of days, and we've been dragging on issues based on the simple meaning of words. Chair, we cannot continue like this. It takes up so much time. In every engagement with so many of the members, we've had to unpack what the word immediately means, and so many other words. Please protect us from this blatant undermining of our intelligence. Thank you, Chair. So ja, Saterdagoggend. Ek gaan nou vir my nog 'n koppie koffie skink. En dan sien ek vir jou op die trein van 8 tot 10. Mooi week vorentoe. Radio South Africa, your voice. 24/7.